kuva mu myaka miliyari enye isi iremwe yagiye ihura n'ibizazane bitandukanye, harimo ibiza, gupfusha ndetse n'ibindi. Nk'ubwo twigendeye ku gupfusha mu mwaka w'1346 n'umwaka w'1353, icyorezo Black Death cyishe abarenga miliyoni 200. Mu 1918 icyorezo cya Spanish flu nacyo cyahitanye abarenga miliyoni 50. Icyorezo cya sida hafi aho cyahitanye abarenga miliyoni 42. Ariko se covid kariyo yabayeho mu gihe tuzi kandi twibuka ibyaha bimeze bite? Reka tuyinjiremo turebe uburyo yaje, turebe inkomoko yayo, turebe ibyo abahanga batubwira ndetse n'ibyinshi nyuma y'amarido. Iyi ndwara yaje ikatuzengereza, ikatugumiza mu rugo imyaka myinshi. Yaturutse he? Ikora ite? Yishe abangana bate? Yahagaritswe ite? Ibyihishe inyuma yayo ni ibihe? Reka tubane. Genda Trick Boss. Mu gutangira ku bya covid, reka dutangire ku byo leta ndetse na OMS batubwiye. Ku itariki 31 Ukuboza 2019, isoko ryacururizwagamo ibikomoka mu nyanja rya Hunan riherereye i Wuhan ryarafunzwe nyuma y'uko hari hagaragaye abantu bari bafite ibimenyetso by'indwara y'umusonga utaruzwe. Nyuma yaho iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryohereje impuguke mpuzamahanga 17 kugira ngo rifatanye n'abahanga b'Abashinwa mu gushaka inkomoko y'iyi ndwara ya COVID-19. Abahanga bavuga ko gukora ubushakashatsi atari ibintu byari buborohere, kuko n'indwara ya SARS yabonetse mu mwaka wa 2003. Kugira ngo babone inkomoko yayo kari uducurama byabasabye imyaka myinshi. Bivuze ko na covid atari ikintu cyari kwita kiborohera kumenya inkomoko yayo. Mu bushakashatsi bw'abahanga bagaragaje ko uducurama ari two twari tubitse virusi. Hanyuma banagaragaza inzira 3 z'uburyo iyi virusi yaba yaravuye muri utu ducurama yinjira mu bantu igakwirakwira. Iya mbere, bavuze ko iyi virusi yaba yarabanje kwanduzwa indi nyamaswa ivuye mu gacurama, hanyuma iyo nyamaswa yanduye ikaba ari iza kwanduza umuntu. Iya kabiri ni uko umuntu yaba yarayanduye ako kanya ahuye n'uducurama, nko mu bikorwa byo guhiga cyangwa se kwangiza amashyamba. Hari akandi gatekerezo kuko inyamaswa zanduye zashoboraga gutwarwa zikonjeshejwe mu mafirigo, hanyuma zigatwarwa mu bice bindi runaka, hanyuma bikagenda byorohereza iyo virusi kudapfa, ikaba yagera no mu bandi bantu. Hagati aho, nubwo abantu benshi banduye bwa mbere bagaragaye hafi y'isoko rya Hunan, ibimenyetso byakusanyijwe byerekanye ko iryo soko ritari inkomoko ya COVID-19, ahubwo ryabaye ahantu virusi yakwirakwiriye cyane. Abashatsi banagaragaje ko hari abantu bari bamaze kwandura mbere y'uko bahagera. Hari kandi abavuze ko iyi virusi yaba yaratorotse laboratoire y'ikigo cya Wuhan gikora ubushakashatsi kuri virusi. Icyakora itsinda rya OMS ryasuzumye icyo gitekerezo risanga amahirwe y'uko byabayeho ari make cyane. Gusa ibi turaza kubivugaho. Nubwo hari byinshi OMS ndetse na leta bamaze kutwumvisha ku nkomoko ya COVID-19, hari ibindi bibazo byinshi bitarabonerwa ibisubizo. Gusa aba bahanga banatubwira ko kubona inkomoko y'icyorezo runaka atari ibintu wakora iminsi mike cyane, kuko bishobora gufata imyaka iri hejuru ya 10 cyangwa se na 20. Gusa reka twinjire mu cyegeranyo cyacu indani. Reka tube dushyize ku ruhande ibya za OMS ndetse na leta, ubundi twirebere inkomoko y'iyi ndwara ndetse n'uburyo yakwirakwiriye, ariko twifashishije ibitekerezo by'abantu ku ruhande bikoreye ubushakashatsi bwabo. Reka tubane. Iby'ubu bushakashatsi bwihariye byose byatangiye ubwo COVID-19 yari iri kubica bigacika. Hakwirakwiriye ibitekerezo byinshi bivuga ko iyi virusi yaba yaratorotse laboratoire yo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, ahantu hari laboratoire yakorerwagamo ubushakashatsi bwo kwiga kuri virusi zikomoka mu ducurama. Indi yavuzwe kandi igakwirakwizwa nk'iya nyayo ni uko bavuga yuko iyi COVID-19 yaba yarakozwe nk'intwaro y'ibinyabuzima cyangwa se igamije kugabanya umubare w'abatuye isi. Ibyo bitekerezo byakomeje gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko kugeza ubu nta bimenyetso bifatika byigeze bigaragazwa. Hari n'andi makuru yavugaga yuko ikoranabuhanga rya 5G ari ryo ryatezaga COVID-19. Abandi bakavuga ko uwashinze Microsoft, Bill Gates,
yaba yaragize uruhare mu kuyikora kugira ngo yunguke amafaranga ava mu nkingo. Hari n'abavuze ko inkingo za COVID-19 zirimo utwuma duto two gukurikirana abantu. Nyamara abashakashatsi n'inzego mpuzamahanga ku buzima bakomeje kubihakana, bavuga ko nta bimenyetso bya siyansi byashingirwaho ibyo bintu byumvwa cyangwa se byemezwa, bityo bikaba byarakomeje gufatwa nk'ibihuha n'inyigisho zishingiye ku gukekeranya. Ariko se wowe urabyumva gute? Reka twikomereze. Kuwa 14 Werurwe mu mwaka wa 2020 nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihe yari iyobowe na Dr Daniel Ngamije, umurwayi wa mbere wa COVID-19 nibwo yagaragaye mu Rwanda. Uyu Dr Daniel Ngamije ari mu bagize uruhare rukomeye mu ngamba no guhagarika cyangwa se kurwanya iki cyorezo cya COVID-19 abifashijwemo n'ikigo cy'igihugu cya Rwanda Biomedical Center RBC. Mu gihe cyose COVID-19 yamaze mu Rwanda, byibuza yahitanye abarenga 1466. Kimwe mu bintu kigitangaje cyangwa se kigiteye inkeke n'ubu nuko COVID itigeze itangazwa nk'icyorezo cyarangiye. Nubwo ingamba zacyo zo kukirinda zagabanyijwe cyangwa se hamwe namwe zigashiraho burundu, ariko iki cyorezo ntaho cyagiye, kuko ujya kumva igihugu kimwe ngo umuntu yarwaye 10 banduye cyangwa se abandi bahitanywe nacyo, gusa ntikiracika nubwo abantu twakibagiwe. Hanyuma se COVID ni igice yizonge ntayiziho? Reka dure muri comment dusangire ibitekerezo. Mwibuke ko mbakunda. The Tricker Boss, wibuke gukanda subscribe, like, follow niba uhuye nayo kuri Instagram cyangwa se TikTok ndetse n'ibindi. Bye.